E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma na Atamua. Wa amatai nei le ngā luenga whai whaatasi al whaalapo ptonga o ofisa whaasala wa Samoa. Le Chores, le Journalists Association of Samoa, ma le ofisa whai ngā pālota i mulinu. E ta pena i se pālota manino male ami o tonu lona whaatinonga le māsina fau luaiva au kuso. O le solulu sfulu ono iu laina whilo iai mo le taimi mua mua i tutino nei, e lua e whaasaun iai mo le aso tele i av e se aini fi ese inga i le aso e whaatino i le pālota tele. Ai o le finangalo fo i le nā o le komsina, o le ofisa o whai ngā pālota le fionga tuia whilolo tole foa John Stanley. Le ngā ioro kou makaiku. Results e waku ia o kou walulunga. Ka pinga na wami fo e maku i lunga maku Facebook ia logo. Available for ia kou whenko ko lunga me sa pinga. O le polengo le au whaasalalau o le motu sia whaafua se e ofsota inga televave. Pe i fo i ona tupu i le pālota tele lua o lua tasi. Ma fesilingi ai le fionga le komsina o pālota tuia whilolo John Stanley. I se whaale tonu i ofsota inga e ono tupu. O maga ko mulunga la lava alo le internet. Pato lai fai maku whiko ngai nga malo le phone ma le digital. Wo mo fai solutions au engi pale kongu ia maku soka inga ke mi oli. Maku fai maku bu kasa ule le fa nga ke mi ala i sul be palo ko i fal palo ka fa salo ko kas. Ale rira ko il control center ia per palo kala isu. La ngai fale kongu vo la le mengo results. O le whaitaunga mua lava lea e whaia mai whale pālota au le i pāsi maia i le ofisa au tū. Le isila asanga tāua na fasilingi ai le whionga komsina, a o mata i tū ai pēr tau ulmanga o le ulua i whaitaunga o pālota a sui tau wā, mai whale pālota i tūa. Whaitaunga mua. Ia whaitaunga mua ngā rai ei maskuti ni su kongu, la roi ei o ko ni media laki kilo iai. Whaitaunga mua ngā. Whaitaunga mua ngā ia la ho sau, ia la on time mere sau information o sau. Awai lo ngi le fa e fai ko mo awai lo uma ko lo ofisa la fa pe pa lo ko la na isu fa pa lo ko le fa pa lo ko so le ko na isa se mela uma fai ko mo isa se mela le mau lo ofisa ina nei toi fa le tonu fo if so ta inga tele vavel taimi o fa tinoi le palota o fa mautino mai le fionga tu ia felolo o ia fo ile fo le na fa fita uli solution na fa le telefon ia ma ko nga mai sim card lu ma ko se sim le ia le ko na te sala vai si ala pick up le connection le si il control center na mi le sa fa ko mo o le o manatua lava le mena tupu i se vaenga o pusa o le palota tele o le lu o lua tasi. Na fiu e whaatali le si pusa palota mai upolu nei e mawane wa ese le ulua i whaitaunga, mai le whaitaunga aloa ia. Ai oi si pusa mai sa vai, na le loa ki. Ma toi fasilingi ai lava le komisina i le malu pui o pusa palota i le taimi e tu uai whale palota i tua, mo le ofisa au tu e whai ai le whaitaunga aloa ia. O si fia fo sa lo pusa palota mai sa kongo le lalo ke lo fisa. E lalo le ke a le leo, pusa mai kula fo. Pa kwa ko filo ia lo fisa pusa palota fe lo official count. Mega ia mingo le ia. To lo official count le fa le kasi ke le la fa ia. La fa le me ia o ko e makai ku ai ia le pa ki ngomo la venga le fa. Elena o sui le associo tu stala Samoa mo le ufa salalau le Chores i lo tatu tunu o le amata i tuina le whaatinonga a mi o tonu o le palota Samoa i le aso. O le isile nai tu na whaamautu mai le ofisa o lo o iai fo i isi tanga tanu mai fafo. La tau te muli ta ia le whaatinonga mo le manino le whainga palota lu o lua lima a Samoa. E re ngaka i ngai international observers mai whare paloka kunu a komisi whainga paloka a le Oceania. Eu mai foi lá com a Macaicu, foi no paro com o ofício por ele. O Samoa e o representative o Mecal Beyonce, o Pacific Australia New Zealand electoral bodies men baila Samoa e insira Australia matasuka. Fique com a bangbaxul mong. Invite foi lá mai lá com representative lá com o ofício paro é meio observe. Ole a whaiai feilo inga a totino le Chores po le sosi tu stala Samoa. Ma le komisina o palota ia so lulu taitasi a olumana ia le palota tele i le masina fau.
O fōlinga wa ia o whaleta e leo lo anga ia i ngase tau sāwali e maise o potu mō ngase tāo fia. O le whalma i te leima tōtua. O lo tū mau ma mōli mawina lawal whaale tonu. Ua savali ai nele se fulu tau sanga talona tātou li po tia pea whaale tonu wa ia. O whaleta ele le mōta ngase mtutua le tupua tamse se me ole. Umane le pule ngal whai ngā malo le HRPP mwhasolo mai ai le whai ngā malo le FAS. O tātou li po tia lava e tū maupea, le fōringa palapala, ta ei, mātongi, pūpū ele eini mo mono se vaengo whaleta ele, le aise sink fululima, o awa ese ai lau lama i ai lava paipa, e pasia ne aile vaipe a kile paipa o lesi sink o i fafuan ne o le whaleta ele. O fōringa lava na o lo tū maupea, o se vaenga o le whaleta ele o le mautanga ngase au tū, o le tupuatam se me o le imatotua. O le mtanga luenga le soifua malolo i ne masa nei lava o na maua lunga lato vai ngā tupe wha amatu i ai tala wha soso tupe le malo. Peitai, o le whaale tonu o mōli mawina le tala le tupe wha soso lua o lua lima lua o lua ono. O lo o whautua i nai matanga luenga i wha o ngā lato vai ngā tupe tutoe. Mai le tausanga wha al tupe talua i mō na o se vaenga o ngā luenga i wha tino. O mōli mawina i wha tosi nā vaenga wha upwhai o lo o fola i nei mō le pālo ta tele o le masina fau. O lo au fia i foi male siti o tūlanga tau soifua maloloina i ala tau folanga. Ai mole teimi nei, ua pepesi ai le tenki fiva, o lo tū maulava fōlinga whaale tonu o falta e leanga i ai ngase o moenga e 5 i to tonu o se potu tau fia e tasi i le whale mai o tamaiti. Ele i maule sunga le sui officer Sili Tangaloa Robert Thompson ina ua tātou tau mawhai atu sotai, mō se whaamtalanga whaatau fōlinga wa ai o poto o tau fia i tamaiti. Ai nisi o tala mai lava le mtanga lunga le soifua maloloina. Ma le pepesi ai o le tenki fiva talu mai aperila sulfitu lua o lua 5. Ai o le wha maunga i tutonu o le vai aso muli o le masino iuni. Aso lua tolu le aso lua iwa iuni lua o lua 5. E lua se lau tolu iwa ngase masalomia peitai. O le se lau fasa fulu o nā ngase na wha mau niolo o mawaisia mo le tenki fiva. O le aso lua le vai aso nein tātou mōli mawina i le tumu o potu tāo fia o tonga fiti ei whanau la iti talu mai le whaingo le vai aso. O a unga o mōli mawina i le tele o whanau tāo fia e au fia ai le fiva ti ngā le ulu le eise fia ai ti ngā le manawa wha le leva ti ngā tino ti ngā so ona o pōna evi pua ima le ino i mea ai. Peitai, o mōli mawina le tū a aipeo a li imta mai tai fo mai, i le māta i tuwina o a fianga o whanau tāo fiatu i tonga fiti tāla whianga iai. Ele i mawastata wawano ele li office Sili Langolango le sunga Tangalo Robert, aina ia tau i le Samoa Kolopon, le avatua sana tu o lalo i le mtanga luenga wa onga, ina ia tanga i pe ta tauan toe wha o popo se isi vai aso, i le tu wanga le whanau talu, le si tio le whaita o tamaiti wa fiel tenki fiva. Na tātou mai tau ina foil amtanga o vai aso le alu ilungo le whaitau o whanau wa fia. Mai pito nuu vai tele whare lau niu matafa ingata. Ua fsilingi ai nei le tūla lata o no whanga o lo a fia mai ei whanau. Mai le atu whale ata uta. I le no whanga o la fwa i ai le la pisi tafa ingata. Ai o lo whautua ina pea mtanga luenga le soifua maloloina. A inga e wha mamata wha maota, ma wha tāma ia no whanga e tūfua i namu, ia whaia ofu e puipuia mai le namu, mo moe i tai namu, ma wha o ngaisi me tia e puipuia i mai le namu, ma wa aise fo mai, pe a ua maua, ia unga o le tenki fiva, pe o le sili e le luasa o vevela, whau, puai, ti ngā tino, ma so ona o iwi, ti ngā le ulu, ma tuamata, pata le tino, ma piliki. Whaaftai i le tapo inga whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga i nei fo i tūlamale nei aso, tātou tue whenua i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.